ro MMA Mizo te khwa ti ek turi MMA Mizo te ta in nga na ding zel ro Ram tuk thlani riat thochan ni Melbourne enpui buta kania Australia Mizo News channel clear to te chibai ule keimani chanchin February ninga zertop zan khan Melbourne Mizo Association Executive Committee meeting nei ania EC member te mo phurna le chan vouchel tur sang thlanna an nei ngal kumin chunga advisor tan mi pathum purosiam leana pudal nun moya le pusui thanga te thlanan ni meeting chuan thupoi mo tak arel ba ka kumin April thachunga chapchar court apui theang bera mang turin arel Mizo sikul potlong taka zirchan ani le to a mingla pe fello tan ala pek the renga sikul kalrem chang lo tan online a zirna kalpui turar malak mek ani twal chung chanchin covid dan siam thar te Victoria State chunga covid in khwakhir dan siam thar poi mo zol te England inleng mi somthum ni tolovin sompanga chau nei phal ani na thona le mi ina len po in thil ei lai ti lawa chuan mas wa tur ani pona mi za thlengpun khom thei ani ang in neina mithi vui le sakhothila tiamchin omlovin akal khom theyang mimal ina ero mi sompanga chau ani Melbourne Australia Open Tennis Grand Slam Championship khelchan mek ani lain voin khan COVID-19 shikaitar pakhat mu ani Sydney khopui chu khovela khopui hrisel ber pani na athlan ani lain Melbourne chuan som pakhat na a hau ve thung Melbourne po Myanmar sipai sarkar dulo entirin parliament kota le Federation Square te zofa te kan pung khom ve a state dangdanga po sipai sarkar dulo na lantirin kongzo le nor hwai hot ani ramchung chanchin Western Australia kang mei February ni khan Western Australia khopui part chu ramkang awangin chen na in somnga paruk kang ralin farm hectare sangsari chuang akang bok Rampon chanchin January ni somthum khan China chuan South China Sea le achaklama sangaman longte le englong po dan lovakal chu ka turti thupek achua he thupek hi Philippines tan indo achona thluk ania US ero chuan Manila lam atran thu apuang ve thung Mizoram hun rei tak bek ina inkhom a theilo nu in nimin pathian ni nisari atang khan bek in honle ani February ni somparuka Aizawl Municipal Corporation seat sompakwa atana in thlan nei tura candidate te in nukdok tuma an omlo AMC in thlan nei tura hian party sang ZPM MNF Congress le BJP IO in candidate somruk paruk an oma party tinten ngor takin campaign an kalpui mek Rom manangin tun thlani somparuka vote thak ani anga ni sompariata vote chiar ani ang Karkalta ni khan chapchar kut organizing committee chief minister puzoram thanga hovin an thukhoma march ninga a chapchar kut mandan tur an soi ho ani Shipuilenga wangin kumin chapchar kut chu kumdang anga ropui taka man thei ni loma se TV le internet kaltlanga chim thei tur program bua se ni se ti in an rela he kut poi mo na hi daimai lawa zonun zemoi chomnun zel ani theinan arem chan anga malang ni se antibok Pilal thlan thangi buang khwa hun rei tak bo to chu ni ruk chundar sompani khan dil konram lungdup zawa arwang mu ani Siha jel tang tlan chuak lom zwala chinza kumsomni pangami chu February ni khan lungbun police le waile ten anman January ni somthum pakhat jingdar li le achan ve khan tlabung bung mun venga pulal ringa chu afapa kumsomthum pariat rel rolam chiang lo biak ro puyan lungtumina denga aliam tur lovin aboral Mizoram COVID-19 active case somni panga an ommeka district shanga COVID-19 vaccine pek mek zelani bok mi sing kha zasari somriat pakhat ne na he shidan na hi pek an ni to
Hakha ko puya February ni tu khan dilbo venga pusang chung in akanga mi paruk anthi an chung kwa hi an vain an tupa pakhat nen mi som an cheng hova mi pali an tlan chuak thei lo an fate pani hi tukver atringin nu le patin an the chuak man ani ome February ni thum zanlaya khan Chin State Tonjang Township a Zampi khwa a SDA bek in pakhat le pastor quarter chu bungro chu man lovin akangral vekti shiat ani Myanmar ram boina apun lunzel Aung San Suu Kyi an chhuati thuthanga oma ma se ala chuak lo NLD Ministry of Information member pakhat uchi tru chuan Aung San Suu Kyi chu an khopui thar ni pido House number somthum pathuma a omthule President Wen Mint po House number somni pakwa himdam taka anomthu apuang Parliament Rural Turakal MP Zali chuangte holui tir ania MP somsari te roin holovin man an thlangzok NLD sarkar dinglai hi an hotu te man nima se an la ding renga ro an la relin thu chhuate an la siam rengani President hian Vice President ne na thunei na alandu lo thule indu chuan min that mai ro ati chu social media lama alar hle Zofa te zinga ni na chel sangber pu Henry Van Chiao Vice President chu a chanchin are wangwanga sipei bang ani awangin rinlel akai man hial ma se a chen na ina chuak theilova shen alo ni jok ti shiat ani Australian professor Sean Turnell Aung San Suu Kyi economic advisor chu a chen na hotela shen ani a polai takin min bia a ma se engma ti an phallo ani ber min hren chan hi ka chia big lova thil sual le dan phallo ti ka nei lova thu boy min siam saktor an shet ka ring lo ati Sean Turnell hi foreign mi an hren masak ber ni a shet ani a Australia sarkar chuan chhuawat turin thu chwa an siam ngal ami le sa te sipai sarkarin a hreng chu an ngai venin an bengkhon hle February ni rukhan Yangon University bulloka mipui tam tak pungkhomin NLD flag le lushen sen shrengin kong anzo abulloka police ten sipai le tui phu na truck nen an chang reng boka suli pagoda bula mitam tak an pungkhom bok sipai sarkar du lo na an entir Mandalay Medical University lama po ninga ni tangkhan kongzo tran ani a mi enge muzat man an ni to bok Current state a Miawari Township a police le mipui kongzo an boya silai ka po ani a rubber bullet kara silai mu tak atel ti shiat ani mi som ayatel lovin hliam mi som ayat lem lovin hliam an tuar Myanmar khopui tamtaka mipui nuar kongzo an pung tuala anwai telin pungkhom an pung naktuk ni kwa jingdar kwa po hian sipai dulo na lantira kongzo hoi hot le turani Aung San Suu Kyi man ani nu lokhan khopui thar ni pidwa chen na ina walkie talkie pasari man ani a police te chuan heng in biak po na te hi dan lova lak lu le akol awangin an man kumthum lai lung in tan tir thei ani he thu boy anei don awang hian in thlan lo om le tura atel theilo pha don ti mithiam te chuan an soi ukil lam chuan president le councillor te hi hetianga man le khin thei an ni lo thu an soi ve thung khin an ni chuan sipai hian dan pui an thiat ti na ani ang an ti Cherry tia shiatlar Aung San Suu Kyi bodyguard nula mel thatak chu sipai lalten api an ron man don khan lo nialin silayatin chungin chanalo kho ve a Aung San Suu Kyi in thu apek nuwa angoi ve chau chin shiat lova abotak wangwang nuwa api Suu Kyi bula a to thu soilan ani Maktak main February ni riat khan sipai thlop tu te chuan motor nen Yangon khopui fangin kong an zo sipai chungte an tamrin ani Myanmar ram norna Health Minister Dr. Min Thwe chuan sipai opna hnuaia kundu lovin ban na athe luta damdoi in somsari chuanga thok health workers te chuan civil disobedient thlopin ribbon sen kengin sipai thunei na chu andu lo zian entir kutzung tang pathum lek wawa an ombok Zantin dariat apengin Myanmar mipuiten rithei zongjong sipai ro rel na dulo entir nan an khong riburbura bungbel vosoi an tamhle Yangon International Airport chu ramchung le rampon thlona lu chuak meni somthum pakhat thlengkhar ani India ramin COVID-19 vaccine athlona apek po ala thleng theilo ani ome Aung San Suu Kyi advisor Win Chain man ani
NLD puipa ber MP patron le Central EC member baka official spokesperson lo ni to chu sipai le police ten an mana kumsom riat lai upa ni to in a hrisel na apan ve to awangin angai to om hle UN Security Council chuan ninga ni khan thu chua siamin Aung San Suu Kyi le President Win Myint tiamin sarkar mi poimo an hren zongjong chua ngal turin an phut maktak main Myanmar lama tang turarin Russia le China chuan veto mangin an hnol lo hlau an thu chua tur hi China du zonga siam rem hnuah ti chua ani wangin an tlai shet min ong hlaina chanchin toy kumsang khazakwa somnga paruk July ni thuma daweya apianga apa utang hlain hi civil engineer ni in yangun khopuya Australian tuna kumsom ruk panga atling chep to ani sepeidana lo theilawa a pension angai don nai kumsang ni le sompali khan kumsom ruk atling dona sipei officer dang anga a pension tur chu Department of Defence Council chuan kumsom ruk panga ani huna pension chau turin thu a chua kumin hian pension tur ani Yangon University a danlam azir zoka Defence Service Academy in Ziaglutin a graduate kumsang ni le pani khan Shan State a Commander of Triangle Region atan hlankai ania wa helpol le National Democratic Alliance Army nen anin beina sa hle sang ni le som kum khan General Shrimana Thakin Joint Chief of Staff of Army Navy and Air Force rank a aron kai chawa General Tan Sri Nupui do chaingi tupa ani wang emoni aya senior te khumin ani na hlan kai ani a kumsang ni le som pakhat atanga sang ni le som panga thleng khan Commander in Chief aron ni chhota ani UNHCR chuan min ong lainga sipaiten Myanmar marlama Rakhine State a Rohingya mi puite ti chimi tuma puin human right apal zot anti Facebook le Twitter ten anlo ban to thina US puin aram chung raplo turin alo ban to bok sipei kut hnuaia Myanmar Economic Holdings Limited a hian shareholder nei tamber ania afapa ong pi song hian company lian tak Mytel le Sky One Construction telin anei bok NLD puipa ber uwin chain chuan min ong lain hian kumsang ni le somhnia president ni atum tho New York Times alo shil to a mase in thlanna chuan alal theilo ze a muchiang viawang tuna chuan Myanmar ramalal ber ani meka atul chuan dan puipo kan chet mayang ati cheu mai Australia Mizo News en pui buta